Ira talifusan nyo masya baka zoaya, ubaya mi fefu, ya hobu. So wawata de ita metola faluka ita balalahaleu basa-basa dedeng, baka nal YouTube ya kabe bahasa nias Andre. Fatua leta fodrongo kangere nuada ma ke Andre. Basa ofena data anda watolos si otarai lo walangi mangandre ita. He tua Yesu kubalo sinduhu baba orima. Tologa baba abele ke he hau ni amoni samotoki badedema eluaha daromalime ni angere nusima maekhe Andre. Badi ma Yesu no mangandre raaga ya duh. Ira talifuse si tobali angere nuada maekhe Andre. Molo esino mufaande bambuku kangere nua wasiat kekal. Tehale more basura 2 Korinto fajasara ayati Sara irugi felezara. Basyaan yang nusida moro ibadae tesedra ia basura 2 Korinto fajasara ayati felezara. Imane taromali lo halangi. Nosa nolo ya aga goi ami. Fangandre ena ato goi jangandre sauhagela. Tuho kangere nuada moroi badaromali Andre ya ia dae kubalo babanua zoaya. Ira talifuse amakaita waulo babanua ni hakeriso bagorindo luno tenga haola wahubusas to elemane. Amakaitara Andre modane-dane ia baba mati ke Yesu Keriso. Amakaita jinenge Yesu fauma banua ni hakeriso. Faabele bafangai halewa jinenge Yesu tola sono lania. Bahiza faauli ba ani hakeriso le oladae. Auli iduna-duna faulo jimane. Simane sasese iwae wana falukanga wa afehe bere keriso Andre. Ba ia soga wa omuso dedemi si mei fangabelemi. Si mane na fau ami baba makauma Andre, ba fau ke yani baba omuso dedema. Ira talifuse banua so aya Andre, no bua bo halewe da sinenge so aya. Ande ba idena si ba sinenge Yesu Andre faulo, fa bei manela be ia dalira ya ira banua soaya Andre. Hizai di faro dedera afu dozi ira la onorogei getede wangai halewe soaya angoloa banua soaya Andre. Sonola wa auri jinenge Yesu Andre. Sonola wa abelenia abe kinotenia. Bahiza halewe babanua soaya areu italu idane be efefu hefa abele bahe ge inatan. Ira talifuse kawale lalahaleu babanuan ya keriso sinotera dua ngahena iruki ya da egei no bua bo halewe draso halewe iona rain bereta jimana bua pamazaibe tanemu pamati bafa mahal da sohalewe da Ade soba amanei lalahalewe babanua ni hakiriso. Basogei ba atedo lalahalewe kelobalangi. Fa atedo bangai halewe soaya. Tenga ha oroma na soba masido osali si boho. Awe wa ato banua ni hakiriso. Hisai tola di oroma ia balala halewe suguna bani hasato. Simane na soba masido omozofeke ma rumah sakit. Sekolah mahal ma sekolah salawa ma perguruan tinggi. Abe halewe fonoroi getede sitosasa basinumana. Na alua simane bango buat samati ya ia dae atua-tua no mombanua lefeke bafa makau bate dowangi ila bangawale hadiah ia goi. Ira talifuse le nasasawai halewe banwa soaya Andre. Sile mama te kauni banwa soaya.
babang asofa aduhu, mamahal bang awalem bawa sisehi, mamahal bawa atuna dede, aba wa fauma manemae jamesana, fafaluka wa omsodede fefuniha, bagulidane Andre. Si mana gange renuada ma ke Andre? Fuli talau mangandre. Sawagala daro malima tua Yesus sinoma fodorongo baji ma ke Andre. Tanaga ia badedema ba abele edra aga babango orifaga ya ia. Balala ba orima seroma eka. Badi ma Yesu no mangandre da aga. Ya duh. Mandege ke datali fusa, ena emitu deheni lalahalewa, baye kabe bahasa nias Andre. Ya iya nami like, mi subscribe, ba mi bagi si link channel dae. Ufuli obaya mi fefu, badai suaya ya ita Yesu Keriso. Ya ahol. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.